Mofesiye donaya boke babafa ni benshi nasengeye etope na nubu harabo ngisengera bamwe babonye abana hari uwari umaze imyaka 5 hari uwamaze imyaka 7 abo bose babonye abana yego nta muntu umushomeri wari umaze nk'imyaka irenga 5 cyangwa inga hari umushomeri kavuga ati Imana iguhaye akazi akavuga tuzagenda ukikorera ati nge byanamvuye nta nubwo nzonga kudepoza we ntawe mwigeze muhura ni benshi muhura nabo benshi narabasengeye barabashumeri bamwe nabajanye mu misozi ubu ni bamwe ni ba gitifu abandi ni bande bose ni ba sedo kube barabashumeri yego ndabasengera nure yaragumiwe nabona rwose ati byararangiye naramuhanuriye ubu ashingiye mu mujyi wa Kigali kandi avuye hano mu murenge wa Kagogo yarafite imyaka ingahe niba we 45 Imana bakubwiye ngo umubwire ko agiye gukora ubu bwarabaye yarabyaye se ndacyategereje oya kubwiye ubukwe yabwiye ubukwe ndabusenge kandi bwarabaye pe ubwo ibyo kubyara isezerano muhanuriye ryarasohoye yambwiye ngo mbyira ababyeyi iraje cyahe domene na yabo ibibazo byo kutabyara babyare Bana yambwiye ngo mbyira animove fire abasore n'inkumi iraje cyahe ibibazo by'urushako ibaye gushaka Bana yambwiye ngo dobezolaya abashumeri iraje cyahe ibibazo by'ubushumeri ibaye akazi Bana yambwiye ngo dobezole move sanse Jezie totayabo abari gucuruza bakahomba baniraje domene na yabo etope revosansi baye kunguka Jezie totene rebodovezolaya Imana yambwiye ngo jabo fire iraje cyahe domene maya ibikuje amahoro etope revosansi ibitumye uzinga byawe enemove sanse kubera urushako Imana iraje kubakira urugo revosie donemove sanse enekere baba fire gira kwizera. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje mbabwira ngo Imana amahoro bane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka mfata umwanya nshimira abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha nukuri naho icyo nabasezeranije nukutabicisha irungu ahubwo nkabashakira abakozi b'Imana batabivanze bari mu mwuka w'Imana bakaza tukaganira ku mbaraga z'Imana tukibutsa abantu uko Imana yacu ivuga ikora itegeka ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera kandi kwitanga ubukire hari abantu benshi bajya babona umuntu yakize batubwo yabikuye kuzimu bakirengagiza ari satani n'Imana igifite imbaraga niki inosa gifite imbaraga n'Imana yego ndanakwakiriye bwira abadukurikiye murakoze cyane kutwakira kuri yicano yego mazina nitwa Nsengiyumva Innocent tunahera ari Imana na shitani igifite imbaraga niki gifite imbaraga n'Imana nosi ari Imana na shitani ninde waremye ijuru n'isi waremye ijuru n'isi n'Imana nosi uko abantu babona Imana ikwihereye imodoka babona Imana ikwihereye inka babona Imana ikwihereye umurima batenosa gikuzimu abantu bafite imyumvire zitumvikana ni iyo bazikuye suhambaze nosi ubona babiterwa n'iki uri mukuru ibi bintu byo gusenga ubimazemo igihe none ikibabaje nuko usanga n'abasenga ugasanga umuntu murasengana mubana muri groupe baguhanuriye yuko Imana izaguha ikintu ariko byumva nyuma cyazasorangiza akaba ari ugenda kuvuga ngo biriya ngo yabikuye kuzimu ngo nabo ngo yatuburiye abo bantu bimeze bite abantu bafite amashari na amashari gabaga buzuyemo abishimira ko umuntu yatera imbere bakumva ko nta kiza cyaboneka mu nzira nziza ko kinaboneka mu nzira nta wishimira ibyiza byaba ku muntu yego abantu bagabanya amashari bagabanya amagambo kuri Imana Imana yambwiye ko nzaba pasiteri yego twicaranye n'abantu benshi ariko abo twicaranye nabo uko bivuze bagiye barazamura umunwa yego esa akagana kantu ka pasiteri ntago twakavuzeho mu kiganiro cyabanje ntago twakavuzeho ndaga mu kanya tugiye kukavugaho neza ukuntu Imana yabikubwiye n'ukuntu byasohoye naho byasohoriye naho ukorera umurimo ariko rekubanze usenge uganga Imana ize kutuyobora
uri Imana yacu bwite, uri umukozi w'umuhanga, witwa ndiho kandi uzahoraho. Mu izina ryawe rifite imbaraga, enemo vesiye dolaya, ni wowe wemeye ko twaza etopere imbere yawe tutanga enemo kebaba ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Reka Jesus revozomene ubuhamya bugire aho bukura abantu, bubafashe Mana bahindura imitima. Mu izina ryawe rifite imbaraga, Mwami komeza wigaragaze hirya no hino, abazumva ubu butumwa, bazumva ubuhamya bazafashwe nabwo. Mu izina ryawe rifite imbaraga, urakoze kuje kwitwiyoberera. Byose mbyamaje nize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Sengiyumva Innocent, uri umuhanuzi, uri pasiteri, komeza n'izindi mpano zose mbwira. Ngico nzi ni ndi umuririmbyi, yego, umunyamasengesho wabigize umwuga, aho Imana intumye njyayo, uwintumye kumusengera ndamusengera, hirya no hino njyayo ngakora umurimo w'Imana. Nge tuvugana bwa mbere kuko n'ubundi naguhujwe n'undi muhanuzi twakoranye ibiganiro, yambwiye ko uri umuhanuzi. Pasiteri ntabwo nari Nemo besiye de lemo besanze yaraguhishe, yarampishe none wiyiziye ntuganga ubimbwire uri pasiteri hehe, Imana yabikubwiye ryari, byasohoye ryari, bisohorera he? Imana twajyaga gusenga bati ndakwaguye, yego, ndakwaguye nguteje intambwe, kandi ndakumenyekanishije, ngushizeho igikundiro, ngusize amavuta y'igikundiro. Amen, haleluya. Enemo vesiye donaya, Imana ikagenda ibivuga, Imana ikagenda ibivuga, kuko twe dukoraga mu gihugu cy'u Rwanda, tugakora mu gihugu cy'u Buganda, hose tukajya turajyayo. Imana impuza n'abapasiteri b'i Buganda, Imana impuza n'ababishopu b'i Buganda. Ubu ngubu enemo vesanze guhera Noheri yose nayiriye ndi pasiteri. Uri pasiteri muri he torero? Itorero Chibumba Community Church. Chumba Community Church. Chibumba Community Church. Kibumba. Chibumba muri Uganda. Mugombora rya Murora. Yego. Igomborora. Harya igomborora, hari parish, hari county na district. Igombora ngo wavuga nk'umurenge. Yego, igombora ni nk'umurenge, parish wanze ari nk'akagari cyangwa umudugudu, sub county ntago yenda bifata neza. Yego, Imana ikahubwira tuzaba pasiteri. Nzaba pasiteri. Icyo gihe wasengeraga muri hetorero? Nasengeraga muri ADPR hano mu Rwanda. Yego. None se ubu yuri mu Rwanda usengera he? Iyo ndi mu Rwanda nsengera muri ADPR. Yego. Wajya Uganda ngasengera niryo kanisa rifite isano na ADPR. Rifite isano na ADPR kuko ni itorero ry'umwuka wera. Okay. Itorero ryose ryemera mwuka wera. None se urusengero rwanyu hano mu Rwanda muri mu mudugudu wa Rwitongo ajya nakagaye nakakayenzi nakakayenzi harafunguye se? Harafunze, ubu twari turi gusengera mu Butete. Harafunze musengera ku Butete. Ndakubaza cyane kuko nta kibazo. Kuko doctrine za ADPR ndazizi. Nemo fire. Yego. Wimitswe mu iryo torero. Ntago muri ADPR baguciye? Oya, ntabwo banciye. Ntabwo banciye. None se muri ADPR wakirwa nka pasiteri? Muri ADPR kuva naje Buganda ko ntari naza gusengera muri ADPR. Ntako nakubazaga. Ubangu wavuye muri ADPR wagiye mu iryo torero. Yego. Aho rero biratuma nibaza nti niba Imana ikubwiye ngo nzakugira pasiteri cyangwa nzaguha iki? Hari ubwo ikubwiye ngo nzakikugira uraha ngaha? Ijambo ry'Imana ratubwira ngo muje mu bihugu byose. Yego. Mubabwire iby'umwami. Ntabwo yavuze ngo muje mu torero ringiri. Yego. Yavuze ngo muje mu bihugu byose. Kandi nasomye ijambo ry'Imana ambya ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka. Waba mu torero runaka, waba mu torero runaka, upfa kuyubaha gusa. Yego. Buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Haleluya. Amen, haleluya. Kandi mu mahanga yose ukora uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Ntabwo yavuze ngo umwangirikani, ngo umwadeperi, ngo umudive, ngo umuyehova. Nuyubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Agakora ibyo gukiranuka. Twereka dukiranuke, twubaha Imana, ubundi Imana itwemere. Niko bimeze. Ubundi dini na adresse. Enemo vefa do le pove fire. Yego. Bivuze ngo n'Imana akubwiye ngo uzaba pasiteri uri muri ADPR, ariko ukaba pasiteri
mu bangirikani icyo twarebaho ese Imana icyo yamuvuzeho yarakirinze koko cyarasohoye kuko yarabivuze. Yego ikibi nuko waba waraguye oya kugwa ubu nabirimo kandi wagura pasiteri biragatsindwa n'Imana. Yego umuhanuzi hari abantu benshi bafite ibibazo wagiye usengera nta muntu uraguhamagara ngo umusengere yakubwira ikibazo afite nawe ubwaho kumva ugize ubwoba ukabura aho urahera. Enemo vesido lepovesanse eneke babafaya kubera imbaraga Imana yampaye etopere vosanse nkuko bampamagaraga ngo hari umuntu warwaba dayimoni enemo vesi nkamurambika ibiganza nejo bundi hari uwaje wanje ndamusengera murambika ibiganza enemo ke babafaya nejo bundi hari umwana bari banzaniye etopere vosido na ndaramusenyeye enemo ke babafaya utari mu mbaraga z'Imana wagira ubwoba. Yego utari mu mbaraga z'Imana wacika urutege ariko kubera imbaraga z'Imana yaduhaye zo gukandagira inzoka na sikoropiyo izo mbaraga ziradukomeza. Yego ntabwo kazamo nyine ka muntu wareba ukuntu yaje afite ubukanagize uteka hagati yuko ashaka usanga bitewe n'abantu baba barimo batizera babashika kunzana mizo ntege nke ariko ngihagararaho kubera za mbaraga ngihagararaho ngakora umurimo w'Imana. Yego biba bikomeye. Yego nta muntu wari wahanurira akakubwira tumva ibi ngibi nubwo byagira bite nubwo bacana ibuye rikaka ibumpanure ntabwo byasohora bite n'ukuntu ari kubona birenze ari kubona birenze akubwira gutyo ariko nyuma akazazakubwira ati mukozi w'Imana n'Imana igukoresha bya bindi wamanuriye nk'abipinga tireba byarasohoye. Eneka baba ibyo bibaho byabayeho atari rimwe ariko ubuhanuzi etopere vosie donaya niba uhanuye ukomeza gusengera bwa buhanuzi wahanuye kugira ngo Imana ibikore. Hari benshi nahanuriye bari bagiye gusezerana abakobwa bakavuga ati byararangiye ariko Imana irindi isezerano yavuganye n'umuntu. Uvuze ku bakobwa ntawe wahanuriye yaragumiwe nabona rwose ati byararangiye. Naramuhanuriye ubu washingiye mu mujyi wa Kigali kandi avuye hano mu murenge wa Kagogo. Yarafite imyaka ingahe niba 45? Imana bakubwiye ngo umubwire ko agiye gukora ubukwe bwarabaye yarabyaye se ndacyategereje yakubwiye ubukwe yabwiye ubukwe ndamusenge kandi bwarabaye pe ubwo ibyo kubyara isezerano muhanuriye ryarasohoye. Cyane abantu baba barabuze urushako baba hangetse ukumva umuntu ugeje mu myaka 40 atarashaka aba yarihebye kumubwira ngo Imana imukoreye ubukwe. Eneke babasiye twari dusenganaga mbese tubona ntanzira tubona ntanzira. Eka nkubwira abandi bantu wibuke nibo umuntu nawe wari waramuhanuriye umuntu maze imyaka myinshi yarubatse urugo ariko amaze nk'imyaka 10 atarabyara ntawe wigeze uhanurira mw'iyo myaka myinshi ukumva aba yarihebye ukamubwira urubyaro nyuma akaza kurubona. Enemo vesiye donaya boke babafa ni benshi nasengeye etope na nubu hari abo ngisengera bamwe babonye abana hari uwari umaze imyaka 5 hari uwamaze imyaka 7 abo bose babonye abana. Yego nta muntu w'umushomeri wari umaze nk'imyaka irenga 5 cyangwa inga hari umushomeri kuvuga ati Imana iguhaye akazi akavuga tuzagenda ukikorera ati nge byanamvuye nta nubwo nzonga kudepoza we ntawe mwigeze muhura. Ni benshi muhura nabo benshi narabasengeye barabashumeri bamwe nabajanye mu misozi ubu ni bamwe ni ba gitifu abandi ni bande bose ni ba sedo kube barabashumeri. Yego ndabasengera. Ese ubundi nosa uruhari rw'umuhanuzi n'uruhari rw'uhanuriwe mu buhanuzi nuruhe? Sinzi n'icyaza cyumvikanye neza. Uruhari turahanura. Yego uri kubyumva uhanuriwe akagira kwizera. Yego iyo kwizera ko gufatanye n'ukwanjye bibyara umusaruro. Yego y'umwe atizeye ubundi kwizera kurarema ubwo yo kwizera kwabuze ntago ibyo biremeka kuko n'urugero wowe ujya kubivuga
turaha ahubwo ujya kubivuga uko wamaze kubyizera ko bizabugaye tubibwira uwo muntu yaba adafite kwizera nkamwizerera. yego hari abo twizerera bikaba n'ubundi ugakomeza ukagira ute ukajya umusengera niba adafite imbaraga zo kwizera nkamwizerera ni mauvaise dona Imana ikabikora ukaba wanamukurikirana ahari kumuhamagara ati ngwino tujye gusenga gutyo mpaka 5 kuri 5 nkamuheka. none se nta buhanuzi wari wabona ukanga kububwira nyirabwo bitewe n'ukuntu bubonye? ubwo jewe Imana ikimara kuntoranya yantoranije nemove uko waburesha kose kuko mbana n'abakomeye, mbana n'abize, mbana n'abatarize. Imana nemove fire yanshize igikundo cyo gukundwa n'abantu bose, ntawe natinya kubwira ubuhanuzi bwe. ntabwo birakubaho? ntabwo ari byambaho. yego Imana igukomereza amaboko. nkomereza amaboko. yego kangere muri wa mwanya rero nk'uguhe uvuga iki kuri ku mutima, utugezeho ijambo ry'Imana. niwumva kuririmba bije uririmbe, niwumva guhanura ubuhanuzi buje ubuvuge, nuko ubundi izina ry'Imana rikomeze kubaho. yego ijambo indirimbo iri kumfasha ni ya 36 iri kuvuga ngo ubugingo dufite mu isi. kanyiririmbe ubundi bwo dukomeze n'ijambo ry'Imana. ubugingo dufite mu isi busa n'ibibanusarura, ubibira mu mubiri we ni uzasarura kubora. ubwo dukorera umukiza azatugororera mu ijuru, tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho, ubw'ubuntu bwinshi busaga twawe gukorera Imana. twibesherejweho na Yesu muri byose tubonera mu isi, iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. ubwo abakristu bazinjira mu ijuru gushima umukiza, ndifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza. tuzaririmbira umukiza uko yatuguza amaraso ye, abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. amen, haleluya. iyi ndirimbo iri kumfasha muri iyi minsi, iri kuvuga ngo ubugingo dufite mu isi busa nibiba nisarura, ubibira mu mubiri we niwe uzasarura kubora. amen, haleluya. ubwo dukorera umukiza azatugorera mu ijuru, tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. igitero cya kabiri kiri kutubwira ngo kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe, kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana, twibesherejweho na Yesu. ubwo iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. amen, haleluya. ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza, ndifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza. tuzaririmbira umukiza kuko yatuguza amaraso ye, abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. Imana itugiriye neza cyane kandi duhagarareho. iyo yari indirimbo iri kumfasha muri iyi minsi. hari n'ijambo riri kumfasha ry'Imana yambwiye ngo mbwire abatuye iyi si, mbwire enemove fire abari kumva etopere vosido naya wijavo etopere vosido mene. reka umukozi w'Imana dusomere muri Luka. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 8 umurongo wa 22. ibice 8 umurongo wa 22 aratubwira hati, ego ugeze kuri uwo murongo. uwo murongo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 8 umurongo wa 22. Yesu aturisha inyanja. Ego. nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. baratsuka. bakigenda arasinzira mu nyanja. Ninevo. hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. baraza baramukangura bati databuja databuja turapfuye. akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha abituze. arababaza ati kwizera kwanyu kurihe?
nabo baratinya barumirwa baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Amen. Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe bashiki banje, Yesu ashimwe babyeyi banje. Iri jambo riri kutubwira ngo Yesu aturisha umuyaga n'inyanja biramwumvira. Enemo vesie donaya, ibibazo ufite ni inyanja, amadeni ufite ni inyanja, ariko dufite ubitegeka ari we Yesu. Enemo vesie donaya, uburwayi ufite ni inyanja, Jezie toteneri bodovezomene, kubura inzu ni inyanja, ariko dufite ubitegeka ari we Yesu Kristo. Enemo Fadonaya araja chahugo muyaga, araza chayago madeni, araza chaizo ntambara. Enemo vesido la de lepo vefaya, yaturishije inyanja, yaturishije umuyaga, ukamwumvira. Nawe ibibazo byawe bigiye kumwumvira. Etopere vosido naya, upfa kugira kwizera. Enemo vesido naya, ijambo ryatubwira ngo umunsi umwe enemo vefaya yicira mu bwato n'abigishwa be. Enemo vesido naya ageze mu nyanja arisinzirira. Nawe ubona ko yagusinziranye, mu kibazo cyawe yaragusinziranye, uburwayi bwawe yaragusinziranye, ku madeni gawe yaragusinziranye, mu ntambara uri kurwana yaragusinziranye, ariko Yesu araje. Etopere vosido naya, aca uwo muyaga. Etopere vosido naya, abigishwa ba Yesu etopere vosido naya bari kumwe batari bamumenya, ariko bageze igihe bamenya ko ari umunyembaraga, bamenya ko ari umunyabutware. Enemo vesido naya baramukangura, akangutsa cha uwo muyaga, baramukangura akangutsa cha ibibazo, baramukangura akangutse yisha amadeni, baramukangura akangutse atanga amazu, baramukangura akatanga za perime, baramukangura akanguka aratanga akazi, baramukangura akanguka arakiza uburwayi. Mwene data nawe mukangure, mukangura akanguke, yiteguye gukanguka, mukangure abyuke. Nubwo asinziriye ariko ntabwo asinziriye cyane, arabyuka, araje byuke, aca ibibazo byawe, aca amadeni, aca urugamba urukurwana. Enemo vesido naya, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimuhumure, yacyasha umuyaga. Namwe ibibazo byanyu iraje ibicahe, ibigenze neza. Ntambara urukurwana iraje domene na ivosido naya izirwane. Etopere vosido naya wija vosido nemo vesanse yaragusinziranye. Etopere vosanse urugusenga ariko nibyemere, watabaza nibyemere, ariko Jesus revozoraya, Imana iraje dopere vosanse icaha umuyaga, icaha ibibazo uri guhura nabyo, icaha intambara uri guhura nazo. Levosi edona bokere babafaya. Mana yambwiye ngo mbwira ababyeyi iraje icahe domene na yabo ibibazo byo kutabyara babyare. Mana yambwiye ngo mbwira animove faya abasore n'inkumi iraje icahe ibibazo by'urushako ibaye gushaka. Mana yambwiye ngo dobezolaya abashumeri iraje icahe ibibazo by'ubushumeri ibaye akazi. Mana yambwiye ngo dobezolemo vesanse Jezie totayabo abari bari gucuruza bakahomba. Mana iraje domene na yabo etopere vosansi baye kunguka. Jezie totene bodovezolaya. Imana yambwiye ngo javofaya iraje icahe domene maya ibikuje amahoro. Etopere vosanse ibitumye uzinga byawe. Enemo vesanse kubera urushako, Imana iraje kubakira urugo. Levosie donemo vesanse enekere babafaya. Gira kwizera donaya. Bigishwa ba Yesu bagize kwizera bati dukangure Yesu. Etopere vosido naya baramukangura, aracaha, arategeka. Levosie donaya enema ikere babafaya. Natwe twaje kubabwira ngo levosie donaya Yesu arje gutegeka, Yesu arje gucaha izo ntambaru. Etopere vosido naya wija vosie donaya bokere babafaya, wija vosie donemo kere babafaya. Enema inimo vesie donemo vesanse enemo kere babafaya. Enemo vesanse nubwo ubona nta nzira, nubwo ubona nta gisubizo, nubwo ubona nta cyerekezo, ariko Imana iraje guha icyerekezo. Jezie topere vosido naya wija vofado naya nubwo ubona nta mafaranga. Etopere vosido nemo vesanse Jezie totenere bodovezomene. Imana iraje guha amafaranga. Jezie totabokere baba. Ndakubwira Imana nabonye na ivosora bokere baba faya ucumweru harubona hanuriye ngo motora yibonye nta n'igiceri kijana narafite kuwa mbere yari yayibonye.
enema ikere baba faya. Ibyo ni ibyizero mfite kuko nawe domene nabokere baba ibyo uri kuyisaba nawe ije kubiguha mu izina rya Yesu. Jezie totene ribodovezolaya enema inimove fabokere baba faya. Ni Imana idahinduka, ni Imana idatererana abayihungiyeho. Jesus levozolaya enema inimove fabokere baba faya. Wijavo sign Jezie deneri bodovezomene enema inimove stance. Ijambo rikambwira ngo javo faya. Yemwe abarushe n'abaremerewe nimunsangaho nindabaruhura. Imana niyo karuhura, Imana niyo mutabazi, Imana niyo murengezi, Imana niyo gisubizo. Humura donabo kere baba faya. Reka kwizera imana z'abapfumu, reka kwizera dotabo kere baba faya ibidafite umumaro. Gira kwizera imbaraga z'Imana, gira kwizera ibitangaza by'Imana. Nemo kere baba faya. Wija vosie do lepo vesanse enema inimo vesanse Jezie deneribo iraje gusubize, iraje kugirira neza. Levo solaya de lepo vesaini wi etopere vosie enema wi elevo solaya de lepo vefaya. Ubwo burwayi bwawe enema ibo eke baba faya iraje buturishe. Levo siedo naya igeze kuri kanseri yawe, igeze kuri asima yawe, igeze etobe levo siedo naya wija vosiedo nabo kere baba faya. Ku mugongo gwawe iraje guturishe. Levo siedo mana iraje igere kuri ayo maguru. Etope levo siedo naya iraje igere mu nda yawe, iraturishije. Etota enemo vesanse Jezie totabo kere baba faya. Ukibazo cy'akazi Imana iraje ikaguhe donaya wilevo solepo vesiedo naya enema ikere baba faya. Ntawe yikorera amaboko, ntawe yitambiye gutangira itama. Levo sole mo vesiedo naya wija vosanse Jezie deneribo. Guma mu mwanya, guma mu murwa urindire donaya wija vofado nabo kere baba faya. Wija vosaini Jezie deneribo dovezomene enema inimo vefado naya. Itangiro 12 umurongo wa mbere aravuga ngo Imana yohereza Aburahamu kuja Kanani. Imana iramubwira ngo Aburahamu we enemo vese yahaguruka ugende usiga umuryango wawe n'inzu yasko ugende mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha. Amen, haleluya. Mwene data enemo vefaya imbere y'Imana hari umugisha, imbere y'Imana hari umugisha. Enemo vese donaya enemo kere baba faya. Imbere y'Imana uzakura umugisha, imbere y'Imana uzakura igisubizo, imbere y'Imana uzakura amahoro, imbere y'Imana dobele vosanse Jezie tabaye vofaya uzakura igitangaza. Enemo kere baba faya. Aburahamu yumviye Imana aragenda ku Imana yamutegetse. Jezie topere vosanse nawe ni wumvira Imana. Imana iraje bigenze neza, nawe iraje gusubize, iraje guha akazi, iraje guha amafaranga, iraje guha amahoro, iraje gukiza uburwayi. Icyo usabwa ni ukuyumvira. Etopere vosiedo naya Aburahamu yarahagurutse agenda uko Imana yamutegetse, agenda uko Imana yamubwiye. Aragenda enemo vefaya agera ku musozi Imana yakubwiye. Nawe ku musozi w'Imana ni kukaraga uzabonera amasezerano, uzabonera ubutabazi, uzabonera impinduka. Jezie topere vosanse jambo ryaratubwiye ngo domene vosanse Jezie tomene na inimo vefaya wija vosaini Jezie deneribo wi elevo sola deneribo dovezomene enema ibo teri intambwe wisubira inyuma. Nimo ke baba faya ibyari bigusubiza inyuma enemo bibwire ngo ndakomeje. Ibyari bikunanije urugendo bibwire ngo ndakomeje namaramaje. Menye ko Imana itarobanura ku butoni. Enemo kere baba faya nawe yakugirira neza nubwo wona nta nzira, nawe yagutabara. Etopere vosido nabo kere baba faya wija vosaini gabanyamarira, gabanya urusaku kuko Jesus levozoraya urusaku ntacyo rwakugeraho. Levosiedo naya enema inimo vefado lepo vefaya. Guma mu murwa utakambira Imana. Etopere vosanse Jezie deneribo wi elevosanse yasekeje Sara nawe yagusetsa. Etopere vosido naya wi enemo kere baba faya enema inimo vesanse Jezie. Uwo munzani uriho Imana iraje gukore ku munzane. Urwo rwobo wicayemo Imana iraje gukure muri urwo rwobo. Ni kumwa Imana yambwiye ngo mbabwire ngo enemo vesanse Jezie detaya enemo vesaini Jezie detaya. Nta joro ridaca nemo vefado laya wi elevo sola deneribo dovezomene. Muyigumeho muyinambeho nubwo mubona bikomeye nubwo mubona nta nzira. Edaya bokere baba faya wija vosiedo nemo vesanse haracyari ibyiringiro kuko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Humura nubwo wahombye ejo bizagenda neza. Humura nubwo uri kurira ejo uzaseka. Nubwo uri kuburara ejo uzarya. Nubwo uri kwambara ubusa ejo uzambara. Enemo vesiedo naya nubwo wabuze minervari ejo urayibonye. Levosiedo tayabo wi enemo vesanse guma ku karago uyibwire
bwira ati Imana ndacari mu bikaye byawe, ndacagutegereje. Imana iraje bikugenze neza, Imana iraje gutabare. Nemoke baba faya wijavo sign jezideneri bodovezomene. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nanje yabyiye ubupasiteri ubundi kuyobora mu gihugu cy'Ubuganda. Levoso le povesidonaya enima inimove sanse jezi. Nawe iraje kugiriye neza, nta hantu kuritakura umuntu, nta nayitamugeza. Levoso le move faya. Icyambere ni ukuyubaha, icyambere ni ukwicira bugufi, icyambere dotabo kere baba faya ni ukuyizera kuko ibyo yakubwiye no kubikorije kubikora. Levoso le move siedonaya wijavo jezideneri bodovezomene enima inimove faya. Ibyara ubusharire bigiye guhinduka uburyohe, ibyara amarira bigiye guhinduka amaseka kuko wayizeye. Le move sandonaya wijavo sani jezidetaya enimo kere baba faya. Wisabiye urupfu rubura ariko iki ntari cyo gihe cyo gupfa. Enimo kere baba faya. Haracyari ibyiringiro byo kubaho nubwo ubona uburwayi bukurembeje, haracyari ibyiringiro byo gukira. Kira mu izina rya Yesu. Etopere vosidona bokere baba faya. Nubwo domene na bokere baba faya uri gucuruza bikanga ariko biraje byemere, gira kwizera. Jezie totabokere baba faya. Ntawe bitarabera nawe byakubera. Nemoke baba faya. Reka gushidikanya, reka gushidikanya, reka nemo kwicira inzira. Guma ku karago, guma mu masezerano. Belevosole move sanze Jezi detaya. Wi enemoke baba faya. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa no kubikora, iraje bikore. Jezie topere vosiedo naya enima inimove fabo kere baba sanse. Jezie totabo kere baba faya. Wija vosaini Jezi deniribo. Nasomye ijambo ry'Imana rambwira ngo yakurokoye urupfu rukomeye na none niracakurokora. Umuri yakutabaye cyagihe nubira gutabaye. Yakurengeye gwa musi byari byarangiye. Inimove faya wija vosiedo naya byari byarangiye ariko humura nta byari byarangira. Iracagufite umugambi mwiza, iracagufite ibyiringiro. Inimove sidonabo kere baba faya. Inimoke baba siye Jezi. Gira kuyubaha, gira kuyikunda. Inimokere baba faya. Nihoza barira, niyirema. Inimokere baba faya. Ibitari kuremeka bikare. Enimo vesando naya bokere baba faya. Wija vosanse. Imana iri kumyange gukwe mu sanduku wa murwayi we. Warurangije kugera mu sanduku, Imana igukwe muri yo sanduku. Enimo ikongera iminsi yo kubaho. Jezie totaya bokere baba sanse Jezi denaya. Imana irambwiye ngo wewe wari wahukanye. Imana irambwiye ngo subira mu nzu yawe. Iki nari igihe cyo kuzinga ibyawe. Le move siedonabo kere baba faya. Imana irambwiye ngo javo saini Jezi denerimo. Wewe wari ubuzinziro enemove faya. Itejwe camunara donaya. Imana igwa inzu yawe donaya. Wilevo sola dele pove saini Jezi dayabo yanze camunara ku buzima bwawe. Levo siedonemo vesanse. Imana irambwiye ngo javo saini Jezi denerimo. Olevo sole maya bokere baba faya. Ikoze ibikomeye donaya. Ikugarura ibyaye byanyanzwe. Jezi totabo kere baba faya. Imana iri kumbwira ngo Jesus levo wewe wari ufite ibikomere donaya. Watejwe n'umwana w'umuntu. Imana iraje ikomora ibyo bikomere. Ni kumwa Imana ari kumbwira. Jezi maya bokere baba faya. Enima inimove sia donaya. Nawe wari ufite umwana donaya. Wewe nimokere baba faya. Wari ufite ikibazo cy'uburwayi. Imana iraje donaya bokere baba faya. Imukize ni kumwa Imana ari kumbwira. Jezi dobene move faya. Wieta bokere baba sanse. Nawe wari ufite ikibazo donaya cy'umugabo uri kwirarira mu kigunda. Imana iraje donabo kere baba faya. Imusubize mu bwenge donaya. Gira kwihangana, gira gukomerera mu Mana. Enima ikere baba sedonaya. Wija vosedo nemove faya. Reka gusenya kaboma, reka gusenya urugo rwawe. Enima ivosole pove sedonaya. Enima ikere baba faya. Ambara imbaraga. Jesus irevozolaya. Enima inimove sedonaya. Wija vosedo nemove sanse. Na waruhangarikijwe dotebo. Elevosena maibo. Na madeni Imana irakwishiriye. Neke baba fadolaya. Wija vosedonaya. Imana ari kumbwira ngo javo etopere vosedonaya. Nimuhumure. Yaturishije umuraba, yaturishije inyanja. Namwe ibyanyira biturishije. Namwe ibyanyu bigenjeje neza. Zolaya edaya bokere baba faya. Enimo
enemokere babafaya nawe wari ufite ikibazo cy'uburwayi bw'injiko nawe igeze kuri icyo kibazo cy'imjiko irazigukije mu izina rya Yesu levosole movesi enema enekere babafaya nawe wari ufite ikibazo cy'ibibyimba byo mu nda enayivosole movesanse irabigukije mu izina rya Yesu jezeda bokere babafaya nawe wari ufite ikibazo cya kanseri enema inimovesi donaya Imana iri kumbwira ngo irayigukije mu izina rya Yesu jezedo belevos enema akira gukira akira kubaho akira umunezero jezene maini move fadolaya enekere babasiye dolaya enemove faya nawe wari ufite ikibazo cyo kubura visa nawe irayiguhaye mu izina rya Yesu akira visa mu izina rya Yesu nene vosola de lepovesanse jezedo naya bokere babafaya gira kuyubaha enemove sanse Imana irabiremye iri kumwamana ari kumbwira Jesus levozolaya etaya bokere babafaya enemove siedo nemove sanse enemokere babafaya wija vosie jezideneribo gira kwizera Imana irabikoze Imana ibigenje neza zolaya delepo vesiedo naya wija vosie domene nayabo wielevo sola delebo vesanse jezenaya enemokere babafaya reka kuzana impamvu imbere y'Imana guma mu murwa urindire ibyagusezeranyije irabikoze nene vosola delepo vefaya na uri kuburara Imana igwaye ibyo kurya Imana iradonaya wija vosie donemo vesanse jezeto teneri bodovezomene ene maikere babafado labo kere babafaya Imana irambwe ngo igwaye ibyo kurya Jesus irevozorabo kere babafaya wija vosie donaya igukuye muri yo compost wari wicayemo igukuye muri yo myanda wari wicayemo igukuye mu rugo bw'igunge wari wicayemo ene mai vosole povesanse jezeda abokere babafaya igwa vosie donaya Imana irabisobanuye etope ene movesanse na ugiye gusobanuka kuko Imana yabigenje neza zolaya dele povesidomene naya wija vosie donaya bokere babafaya imisi wazengurukira hagije misi warizira hagije misi wanzwira hagije misi wasuzugwira hagije ariko domene naya bokere babafaya iki nicyo gihe cyo gutabarwa iki nicyo gihe cyo kubona amahoro iki nicyo gihe cyo kubona ihumure iki nicyo gihe cyo kubona amahoro jezedo bele vosie donaya ngeneke babafaya wile vosola dele povesanse jezene maya bokere babafaya igo mwami wanje nasomye ijambo ry'Imana ngo ntabaza ndagutabara nkere ibikomeye biruje utamenya ene movese donaya mwene data yitabaze mushiki wanje yitabaze ene movese donaya we urukunde bakuri iyi kamera yitabaze yitegwe kukumvira yesabe yitegwe kuguha mwene vosola de bovesanse jezeto naibokere babafaya wija vosie donaya ene mokere babasanse jezeto teneri bodovezomene mwene ke babafaya donaya wija vosanse ene maikere babasiye jezedo nemove faya wi ene move faya Yesaya 48 umurongo wa 11 hari kutubwira ngo kubwanje nzabyikorera nta kizatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi ene movesie donaya ene movesaini donaya mwene data ntabwo izemera ko izina ryawe ritukwa mwene data ntabwo izemera ko wasuzugurwa mwene data ntabwo izemera ko wamwara mwene data ene movefaya niko Imana ivuze ene movesie donaya ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye Jesus levozolaya ngo kubwanje nzabyikorera ntabwo nzemera ko izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi ene movesie donaya ibyo yagusezeranyije izabyikorera ibyo yakwemereye izabyikorera ene movesie donaya wija vosaini jezidetaya icyo usabwa n'ukuguma we yabigusezeranije icyo usabwa n'ukuguma we yabikubwiriye ene movesie donaya wija vosie dole povesanse ibyo yagusezeranije iraje biguhe niko ijambo ry'Imana ritubwiye ene mokere babafaya na uri kwifuza imodoka etopere vosie donaya Imana irayiguhaye jezeto pere vosie donaya wile vosola de povesaini wija vosaini jezidenere bodovezomene ene kere babasaini wile vosolaya guma mu murwa kubgayi izabyikorera ntabwo izemera ko izina ryawe ritukwa kandi icyubahiro cyawe sizagihundi jezeto tabo kere babafaya wija vosaini jezidenere bodovezomene humura Imana iracakora humura Imana iracatabara humura Imana iracasubiza humura Imana iracatanga umunezero
humura Imana iracaringanyiza ibitaringaniye, humura Imana enekere babafaya iracatanga imibereho. Jezie taya bokere babafaya, wireka kurambirwa aho warurambiwe ene move faya, warurambiwe Donaya, wijavos warucokoye warucita urutege, ariko iki ntari cyo gihe cyo gucogora, iki ntari cyo gihe cyo enemo cyo kurambika, ene move Sedona bokere babafaya. Iby'Imana birya barambirije, abarambiye batashe, guma kurambiriza ku karago, guma kurambiriza mwene data, guma kurambiriza ku kaceka, nimwo hari umutabazi, nimwo hari igisubizo, nimwo hari amahoro, nimwo eta bokere babafaya. Wijavos Sedonaya, umubyeyi wubakiye ku masengesho urugo rurubakika, umugabo wubakiye ku masengesho urugo rurubakika, umukobwa uri mu masengesho ibintu bigenda neza, umusore uri mu masengesho ibintu bigenda neza. Guma mu masengesho mwene data, enema inemo vesanze Jezi detaya ha enemo kere babafaya, izahagusanga yagutabarire, izagusanga yagusubirize, izagusanga yakugirire neza. Enemo vefayabo perevo Sedonabo kere babafaya, wijavosai ni Jezi denere bodovezomene, enemo vefadolaya. Wakwiringira umwana w'umuntu ntagira icyo akumarira, wakwiringira imiryango ntagira icyo zakumarira, wakwiringira ubutunzi ntagira icyo byakumarira, ariko iyo wiringiye Imana ibigenza neza. Iyo wiringiye Imana enemo vefadonaya igutabara igutabaye. Iyo wiringiye Imana Donaya iguhemba domene nabo igashiraho n'indishiza kababaro, enekere babasanze. Imana iri kumya ngo arabigiye guhemba ishiraho n'indishiza kababaro, neneke babafaya ishiraho n'impuzamarira. Jezie topere vosidonaya wi enema inemo vefaya, wija vosiedo nemo vefaya, enemo kere babasanze. Imana irakurinze mwene data, Jezie totenere bodovezomene, aho warubuza uburinzi Imana etaya erema ivosole povefaya. Hari amagambo Imana icesheje ku buzima bwawe, nubwo dobezolaya bari bakuzamukanye imisozi, bari bakuzamukanye isoko, ariko javosanse ije gucecesheje amagambo igutabare, ije gucecesheje amagambo igusubize, ije gucecesheje enemo vesidomene na enemo vefaya boke babasanze. Amen. Amen. Imana igumugisha mukozi. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndafashijwe. Jezi enema iko babafaya, Imana nanjye ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Imana ikomeze eneke baba Sedonaya, amavuta etoperezo ikubeho, ntukabura icyo ugaburira abaje bakugana, ntukabura icyo ubwira abaje ngo basengere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka dusoze. Yego Yesu. Dusoze utange nimero uzagukenera rwose azaguhamagare. Yego. Hari icyo wishyuza umuntu uguhamagaye? Ntacyo mwishyuza. Sawa duhereye. 078 120 29 888. Yego, Imana duhe umugisha.